Adnan Beganović, dolazim iz nogometnog kluba Travnik, trener sam U19 selekcije, odnosno juniora, takmičimo se u Premier Ligi Bosne i Hercegovine. Evo, došli smo sa našim prijateljima iz Olimpika na našu planinu Vlašić, na jedan prekrasan teren, da odigramo prijateljsku utakmicu, toliko priprema za predstojeću sezonu, koja počinje 3.8. Što se tiče samog boravka na Vlašiću i terena, jako divan ambijent, jako svjež i zdrav zrak, prije svega teren na vrhunskom nivou. Nismo imali priliku da igramo na ovakvoj kvaliteti trave. Nadam se da ćemo u budućnosti koristiti ovaj teren što je moguće više, kako mi, tako i čitav klub, jer zaista ovo je nešto što je trebalo i gradu i planini Vlašić da se razvija u svakom pogledu. Ja sam Denis Bogućanin, dolazim iz kluba Olimpik. Ovo su na prve pripreme na Vlašću, a i meni prvi put da dolazim ovdje. Ostavljeni odlično. Trava je igrao više puta, smo trenirali na umjetnoj travi, ali ovo je među boljim podlogama. Ja sam Sanjić Eman, dolazim iz futbolskog kluba Olimpik Sarajevo. Ovo su druge pripreme sa prvim timom, prve pripreme na Vlašiću. To sada dobro ide, nije loše, susretali smo s umjetnim travama, ovo je jako dobra podloga. Prvi put igram na njoj, bez granulata i dobro je. Omladinski pogon Olimpika u razgovoru sa ljudima koji vode ovaj centar je obavio uvodni razgovor i prezentovali su nam vrhunske uslove koji će se ovdje ostvariti u narednom periodu i mi smo odlučili ove godine da dođemo sa 8 selekcija sa preko 200 dječaka da prezentujemo ove uslove i da Vlašić po prvi put Olimpik da dođe na Vlašić sa svim selekcijama da obavi ove ljetne pripreme, jer mislimo da nadmorska visina odgovara dječacima, da ova podloga koju su nam ljudi prezentovali da odgovara idealnom razvoju dječaka, jer po prvi put se susrećemo sa travom koja je bez granulata, sa travom koja ima fleksibilnu podlogu gdje se antistres stvara na zglobove i mislimo da će uslovi koji dječaci ovdje imaju i 7 dana koji će provesti ovdje da će nam dobro donijeti za razvoj te djece.